E whakāturanga mahi toi hou kai te whakanui I te timatanga o Kōanga. E ko hinao nā ringa toi toru te kau a Kotahi Kreators no te tai tokerau. Hei tā rātou, he tohu tēnei te tupunga mato o nā mahi toi ki te raki. Kai a tūmamau harawira te roa nāke. I nā te ngauroa o te korona, mō ngā ringa toi o te tai tokerau. Ai roto I te COVID, te nuinga o ngā ringa toi, e noho ana ki o rātou ake anga. Heoi anō he kaupapa hou ka mahuta ake I te pai mō ngā ringa toi o Kotahi Kreators. The theme for the art exhibition is kohanga, or spring, and the idea of that is coming from one season out of one season into another. The show also represents resurrection and a new beginning as well. Nā leni murupainga te whakaaro ki te whakatū whare toi hou ki roto I te tai tokerau. I've also noticed a lot more people wanting to have a look through the window and wanting to engage with our artists and the artwork. I think that the space here will be beneficial. Kua whakaniko o na pakitara ki ngā kohinga toi. The piece I've created here is from kauri that I've dug up from the whānau. I left it rough as I can to incorporate the shapes of te ao. We did have a couple peering through the window this morning, and they were from Germany, and they purchased the first piece. So I thought, instead of keeping the door shut, no mai, haere mai. Tūmamau harawira, te Ao Mārama.